Kanata? Guys, let's go. Ang pugo na ganda yung kwartaan. Wow. Kuya lagi din. Subo is here in Cebu. Okay, quick run with the dancers. After
Ano lang number sa van? Number 3. Nagod. Asa ka? Cebu. Di pa pwede masulod. Wala pa. Ano dyan nga. Kau ba na mo? Aw. O pwede di ay.